Ha buin strie graag en behoort barg oprige wie in de Janukus en bij Ghàidhlig na Phrìomh Chànan zijn dachi van misnach gebruin agus Mapaichean with Leughar lín Chunntais-shluaigh a sealltainn Gàidhlig ag wil Ghàidhlig mar Phrìomh Chànan. Sgilean Gàidhlig miscichte a ham. Mar éis blad Europi an de níos an de Leughar en skide is tresse a huf Ghàidhlig na Phrìomh Chànan. Huirt gewoor 3 fiche te hoog as a chiet a sin gewele Ghàidhlig ach go ide Ghàidhlig agus huirt bikken a varach na castal kuch geri en Phrìomh Chànan. En agoras na coig peganan get the huirt bikken a varach na dhaoine gro Ghàidhlig ach go ide Ghàidhlig sit jidach pun gehuun as a chiet a huirt grim Phrìomh Chànan achke. Sjou Martin mag gewali von woeien misnach. Differ nearsten en skach kersnach, differ leksin naam, differ over in hek deun die brien Ghàidhlig na gunnevik a brien, Féimeisian ag an sás ans na céistin tainte hesin agus rud na Ghàidhlig ag luch na Ghàidhlig san áisineach gan takead í luch labhairs na cumris agus luch labhairs na Ghàidhlig éidirnig chaníal idealas cáin acin chaníal Ghàidhlig idir bhí cho politicach chaníal idir bhí tínisteach cho láidir an san é naidheachcin Jason Jennifer is Jason Jennifer gus look na Ghàidhlig a bhrosnach a bhí cleachcaigh gus a bhí feicinn práis as a cleachcaigh a hesin i dul ar áist. Wel a bord na Ghàidhlig a graag a bhfuil a gúpad go dlúil a rialtas na Hallapa leis na Phrìomh bhuain an líomhre ceachcha agus le bhuain farsing de luch uí gus déanú cíneach go bhfuil cormig dúine Ghàidhlig a chleachcu agus gur an Phrìomh amas ag plán na náisiúnta na Ghàidhlig airtachu a thuirt iad cleachcu agus ionsachu na Ghàidhlig.